Mol nei fo yaso. Ua tautino ta o malo e lua Samoa ma New Zealand. O le au na ia atili nisi a wala ngā lulua e whaatasi ai. E tā ofi le solo wa veatu o le telo whala au whaasaina e awina i tonu o le Pasifika. Pe on silafia o le ana tali malo Samoa i le malanga tau waloa a le afionga il palemia o New Zealand. Honorable Christopher Luxon malana au malanga mai le whai ungol vai asu taluai mwha asolo mai le amatanga o nei vai aso. Le ana whai ai le wha alo mawalunga al malo Samoa e pe ona whai atuai nei le swafa matai tā ua mai le afio anga o pia tui sinave maulum to'tua i le afionga il palemia o New Zealand. O le malanga na saini ai tai o atunu e lua se MOU o se malienga mo ngā lulua whaatasi o leo ma ofisa o tiute o atunu e lua e whaafisoa i ai le tele o whaamtalanga mo puinga mai nei whaafitauli. O le nei malienga o le amwhai ai o na vaia leo New Zealand ni staimi Samoa e ngā lulua whaatasi mamalu o le malo i Samoa. Sau noal palmia o Samoa i lana launga le asan nafi o lo no fautel tūlanga la matia o lo i aitua o le atinu ma le sawa o le whaafitauli o whala au whaasaina o sao atu i tono tua oi. Sau no foil pale mia o New Zealand o whaia ngai o inga uma New Zealand na ia whaato i lalo le nei whaafitauli. Mai se foile te e atu i a inga i Amerika i saute o lo matua ngā lulua le ngau sieina o nei whala au whaasaina ma awina mai Pasifika. O le tāua leo le ngā lulua whaatasi o atunu e lua ina ia matua tinei le nei mala a wā o le na o toa o New Zealand o lo a afia o lea ua whaina a toa o le Pasifika. O le nei tam whainga tu whaatasi le wā o mālo ina ia te atu i nei soli ngā tu la fono o se vāenga o le awha pena fo'i o na au mai e laksen i le lato malanga lea ua whaasolo mai le mālo tonga i leo Aouli o le aso ma o le awheiroa i atua i le palemia o tonga Lord Patefehi whakawhanua. O se li leo po se malu al malo na whaatulanga e nati sueina se mta upu o se tina matu o pensione ina ua suluane i leo mo se fsosoani lana teo ngā tupe ua ave sea whaanga o iei se vai ngā tupe tele ni whainga tau whaavalea. Pei tai nei uane o sili atu na mawhatia si nei tina matua i lea malu al malo na waia whaanga le tūlanga le ato o tō le malo se le mawhawhau si nei tina ma awala na ia ngau iai se vai ngā tupe tele atu mai lea tina. O le taimi nei o lo tau fia bel whaelo whalawa i tele o le suafol nei malu al malo ai wa umona au mailon whaasalanga o sao mail whaafale pui ai ua whaasalaina nei le sfultasi maasina e nofo salai lon fale po le home detention. O le ali isanga lueo se leo wai kato, ma o ian whaatulanga i sosoani atu i stina matua pensione, ina uanga o ia le sfulfa afe mai ana ka talatupe. Ai umane, e ono sfulvalu afe se isi se elenia sinei tina, nanga o ia le nei ali leo. Sa whaatino nei ngai o inga whaasoltu la fono al nei ali a o iai i taimi o loo whaatino on tiute ma o fuina tō nginga leo. O taimi nai mulmule o toal nei ali ilan ta awale leo i tua al ta awale tina a o whaatal tali atu il kāpaka a o anga i sinei tina ilan o faltupe e tala ane tupe mo le ali. E lua maasina o whai al nei ali i lea soltu la fono ai whato asi la whiel tina ua ave se vai ngā tupe tele mai lana tu stupe. Ma ia whaelo ai i lana whal tupe le meo tupu, ma o ai lo le mta upu i leo. O le tele o taimi e asia sieli nei ali pe unta o li poti. E asia sieli nei ali i le whalo tina matua, ma ia ilo ai a afianga nei o le tina, o le ana amata mua o fesili iai mo se vai ngā tupe tele. E na te fia maua e sosoani mo se tautonga i whai mo lana tai whau se i tulou. Mulmuli ane wai loa e pipelo na mafuanga. Nisi taimi walu saolo e whalo tina ma whaongale telefoni a lea tina e tatala ai lan te ngā tupe i lunga le interneti ma e matoa te tele ni vai ngā tupe na tala esa il nei ali i leo mai te ngā tupe tina. Lea na mawane i suenga mai loai. He ono sfulu walu wafe le tupe na ianga o ia mai sinei tina matua. Sfululua afe le tino i tupe na tala i tua, ma le 5 afe sa transfer ese ma tupe le tina ma te watu ilan te ngā tupe.
O toi tongi ato e faltupe le ANC le se leni al tinana le iloa. Ai ua whaasalaina i nei le ali i sa avema leo leo i le nofisala i lona a inga mo le sifulvalu masina. Ma le tala mulimuli e aini a onga se lua i tauranga na whaatonuina i tapunia i tai au nei ina ua iaini li potis tangata na anga iane ma se a upenga. O le tois 10 minute le iwa le tai au na le lana alua ne ilwala au leo leo mo se fsosoani i Cameron Road. Na ta ue leo leo e tasi se a onga e latalatani le piton faa tonuina e tapunia. Ai o lea na toi tatala leo toi tatala te minei. Na mwhaiona maua leo leo le tangata lea na iaile a upenga o se naifi se itulou ma ua tau fia nei le wa inga leo leo. O le a onga ale Kate Pass School le leisia onga lea na tapunia ina ua li potia se li o lo wa aia malea a upenga i fafuane i le Tauranga Girls College le fo i sa tapunia. Na whailoa le pule o le a onga Roselle Jensen i san whamtalanga i lunga o Facebook. Sa so ta i lava leo leo i le taimi atoa o lo wha anga solo ai le name ta upu. Ma ina ua po ina i leo leo le ali i ma ave se atu na toi tala i loa le a onga. E whaaftaia umai e nei a onga whana wa onga o au whainga luenga le a onga ma ilato umana iai ina ona o le mulmulta ia ma le toa file mua whaatonunga uma o mwhai ai ona toi masuinga ma lia le nei whaafita auli na tautula i mai. Fa mai leo leo o loo whaanga solo nei ala tau sa ili linga ili nei fo i mata upu. Tatou telefone nā o vai whanua New Zealand mo le nei aso, whelo ai fo i la so tai au, ai whaasa i Radio Samoa. Taslima i vatomu. Amo. Yeah.
manoni sasala itu mawilo uanganga. Aouli o ngā te tonu lo whatu wana o oi. O lau manongi o te mana waina ya souma. A o whalinga e tu mau mai pea i o uluma. A o lea wa e tu ua o oia we tu ia no whatu. Wa ole ma o tinoa lo lo fare na wa e loa e tasi ai a fe o ole auro lo tai mane la upele so usese ya la foane. Aluma veloma fau langona e o tino ane a fa va wasau tu alasi o uma fau fauna la upele ane ano o la colonga a olea we tu oia we tu ia no fatu wa ole ma o tinoa lo lo fale na wa e loa e tasi ai a fe ole auro lo tai mane la upele so usese ya la foane.
whaataupo La e manongi o le alofa a soilo uola Te maui o ulima masapa sapai Se pese mali e usu e fia A olea wa e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa No alo fare na wa e loa E tasi ai a fe Oia ole auro lo taimane La upele so usese ya la foane Faina oe Wai umea uma uatini lo na taunonga O ani alofa o tutoe ilo uloto Uale toe au ngā upulele atua poto Awa olea ua e tu ua o Oia wewa tu ia no fatu Wa ole ma o tinoa No alo fale na wa e loa E tasi ai a fe Oia ole auro lo taimane La upele so usese ia la foane Kako pese wasi La ulima le au manga sawia Taleo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole pese e mamoli a yalo fa anga Si siva i malau ba anga E mila mali e le foloa Le siva mai Europa Ba alele iai o mafutanga Waleva o na vala Kita leo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole dese e mamoli a yalo fa anga Si siva i malau ba anga E mila mali e le fuloa Le siva mai Europa Ba alele iai o mafutanga Waleva o na vala Wosi Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina iai foi Wosi Ifa anoi lelei ai au ale fosi Amai lau kege so wosi Ile au matutua E peye fa ale ngoia Ba amana tupu ole tau tonga Ba fetai maloi mata Ba afo lai sene ole alofa Lima ile pui manava A o se uota amata Uosi ai fai sinava Awe Mata ina ile au matutua E peye fa ale ngoia Ba amana tupu ole tau tonga Ba afetai maloi mata Ba afo lai sene ole alofa Lima le pui manava A o se uota amata Uosi ai fai sinava Wosi Ele au ngale si
siva ile au mosi efe aina iai foi oe wosi 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 ifa anoilelei ai awale fosi amai lau kenge so wosi ya Michael Papu oh ese marboxa Aoauli mai lunga lona tau au Anga vale betu matau Musu musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Awe Tu loli malunga lona tau au Anga vale betu matau E musu musu watu ila natalinga Wafai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a umaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi 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 ele au ngale siva ile au mosi efe aina iai foi oe wosi 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 ifa anoilelei ai awale fosi amai lau kenge so wosi Angoilelei ai awale fosi Amai lau si pea so uosi Ifa angoilelei ai awale fosi Amai le photocopy so uosi Ifa angoilelei ai awale fosi Amai le pogisa so uosi All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokulu amo. Vilanga e fa chalvanchu le dia woli mancha go fiel le so lua le dia so se fulu malfitu le di masino manti lua fe lu se fulu male ono malo le fe le feiva ma lo foi le tawanta il pe le silasio le tantu tudo o lo fe ngai pe manga wenga tutu ma feiva lo filima e le ngaten le ia o tutu foi fa le ainga fa le kalisia io e po le alava o le nai te fe ngai ma o le dia woli malo le o sai malo e le tawanta e mo de molin van mijn lomme van vertellingen ja die heb je hele toen maar tanga mail down ali la see you live for stimulate maar aan toe le down to fat to say e longo op hem gaan wel air radio Samoa de divine lesso see you ja link to live file of je video programma la Aoauli ma Fofogamua ma lole on sai ma lole fa ma lossi Tjumtje ma faiva lo filima pe o to fie yelo to pa ia ma lo o to man ja ele ma fiona la loa ai avanti le fa ma lo fa talo fa yo una pa ia le tua o lo to swina li pa yo le so se fatta fai to la lava tono du silaman to ma mau fa pe foi e lo tanto fa se do banga i Samoa le ma futo bai lungo le tanto wala le le tasi o no tasi ma le tasi fa mo i Samoa le dia woli ma lo nga nue e ma lo foi le talo e le ngante le pa nga masani ala tanto wala le tama tina ma tua ma futo mai le te au se yo o le temi e te wolo nga tu le o nga lau au fainga wenga le radio Samoa ya o mai o lua o mai o mai o to le diva ngoleso o mo sto singa e fa alungo fia i lalo tanto fuala au ja o le tele au fuala fa mai e inu fa tasi ya ma me na o me ai yo e foi nei fuala au ele tele ya o dai ma fai ona fa pe mai le fa tonunga mai le fa le televai ya e alu le ato o e le se mete pole fu se me ai
wala fuala au ia pa wala fuala au le ke lo au ia ngal pengkolo io pa ngal fuala e le tante ilo ile ngua mangi afu mangi me ai ka ilo la ia fuala ia pe ke fai ka wala fa tonunga pele ai e ta ua io le mena o fa ta fai tau e mau style fa tonunga o fuala a fa mai ka usami mua ia le ka usami mua a fa mai o malonga ingu e ka usami ai o longa winga o le ta ua le da a wai fa mai a e le usta ia le fa tonunga le da e a fa ina ia tonu o la walo po tonu o tanto manafa ia e ma lo si kele fuala au nga e wa ona fa ina ile o le afu o tonu o la walo po tonu o manafa ia wale le o kalanga ngo fa no mai e le sivaing fa ia nga ke fia fo mai po nga ke fia kausima ia pa ule mea nge ke ko ki nga ko fu isis ia te oile ne ia so lua ja, le malo solo do lo fita tunga awa tu ma faiva lo filima e ba se dinga mruia pe o tanto tu ai lo tanto tu Samoa e ka ko mai nge ya ko ngo ve vela malu lu ki musavili ya o le tulanga lava le da io e fa vai nei o lo winga e tele ai na nei po tai ai e fa malo sine o lo winga ya ke moi file munga ngi ya e ala fia mai ya tai au pe anta tu wonia ile lo fa malanga le o lo tanto tapa au sili ilunga ja ole so fu ye mo ile tanto wo e fa pele on tanto so tai tu ai le fionga ya le mai va bem vai le su yo le tanto wala leo e pe on away maile in Samoa wa fo ile long puili o pa ia malo le tanto tru ile dei fo ia Aoauli ni si mata upu ya o lo fa pele on fianga ya malo tanto tru i Samoa ja mo le sila fia o le na lungana malalo mata upu fo ile fa sua faina le o tanto pale mia i ni sila dei ile sua fa tui lena fa so faina i tu sinave maulu moto tua e pe ona fa tiroina le fio ango pia ile aso na nafi te le manu no i mautu stu singa sa fa pele ona lunga mana lo i fi ngalo fa lia mai fe lanu wa i fo i fi ngalo sa fa lia il fa unga ole vayaso ya antono na wa i sile fi monta to lo ai fo la mo si bele nga sa wangi ina ua fisiligia ni se tustala ea le finagalo faalia o le alii palemi o le malo ni sila ea le fionga ia tuisi nave maulu moto tua Christopher Luxon pe na iai sona manatu pe mo i mawha maonia o lena iai sona finagalo e wha pe tau fia le whainga lona suafa mantai i le vave au le asonga fua a o tali tali ai ia le taimi lea e feilo iai ma le fionga le alii palemi o le tātou tau a misia le tātou whainga malo i Samoa e pio le tau mai le ripoti o lo u fai tau atu wai le ni vai ngole Aoauli o li poti nei e pio le tu ina mai e le ngata o le lingtio whaava malo New Zealand ia e whapefo i nisi o ala leo ia matatu televisa i tono New Zealand nei le na whai malanga whaatasi atu ma le li pale mia i Samoa ia mai na paule tala le na ia ta ua whamai ia o le a tati ai pe whape na le na matau o le ali toyo yeisa na whaamtalanga o lea wa mai ona la feilo i fo ya me ma la fa so e ma le fionga le li par mi o le tatu tru e pe o le tatu mai lea e le nei li pot i le nei va hengo le Aoauli ya ai si tatu tali tanira ya po le ale tulanga o yai ya le tatu li poti men le mai tutono le tatu tru e Samoa fa mai le tala li poti ya sa li potiane le newspaper le Samoa Observer il a solua il est au po na sa no le fionga le pa le mio tanto tru number 1 tu le telefone e pe tu sa le talo tolu il va vea o le songa fuale a Samoa mai le mtanga al wenga le Oliver i fafo i tau le mai le ile office sili ya ma fa ilo tu ai il fionga le pa le mio tanto tru i Samoa we il banantu le pa le mio New Zealand e le tatau ona fa wa le fantinonga ole nofo ia po le fa fu tupu e le suafa tui sinave maulu moto tua ia ole li poti le pe ona ta o mai ia masa fa pele ona fontua ina e le fionga le pa le mio tanto tru le pa le mio New Zealand
e aua le ango ke le mele kupu mai lunga o le social media ia ai sa unia tu e whaile nofo i le tai au e pe ona tanto moli mawina umalava i le aso na nafi ia o se tasina vaenga pe o le tai o mai i le nei vaenga o le awo ia wala vale no sil fiel pa ia mala mano le tanto tro e wano vai tu neila o lo ye fu nisi mau tu singa e lunga o penga te fa e langi fa taulava i le mata upuletas ia e miselava ia swafa pe ona ta ua ia e se ka ko fa kalira le fionga ia li mai ia po le ase tulanga o ia ia wa li mai ia vala ia sa mo le mele tupu mai ia mene ia o le tatu te faita wa tu li potine ia o lo tu sia i le ngana parentania i te tonu o le tatu o tonu nei o sila ia e le ngana te leo le tasi mata up o le ale tulanga wo ia le tatu tawa o le tawa i le temine ia le o ia se tulanga fo i le la tala mai se temie umai e u ye taule o ye ni li poti oni pomu i le temine a yolo faisina mano longa i le fevanta wa ye le o e fo Iran ya ma isela elu ya mi sele te pomu ina Iran o nisi o tu ha o ile ye ala to sapa lai fo ile lo swau o le mela le o tupu i le temile o le o to e talo sanga ma to e fa pe mai le li presidente o America e te tau ia tunu unei te tele o le lano langi. Ona feso soani atu. I le vava ia leo le saunga le mu. O vaa suau o mau o te tau. O na toi faa wau fiamalanga inga vaa suau. I le Hormuz Strait. Ia po le Strait of Hormuz. Lea sa faa pea maili poti na tau pomuina pe na tau ina maina. E le tunu upo le militeli. A le tunu o Iran. O ila tunu uia na tahan sanga iai pe watoe apa mai iai. Ia le li presidente o Amerika. Ia o le watoe apa mai le tunu o Japan. O le fa mai e ila na funtanga ma le filo inga ma le tai o le tunu o Saina. I le fai unga o le reia masina o mati. Le o le a tahan sanga ti e Mosef so swani. E renga te leo le tunu o Korea i saute. Ia marisio an tunu o ile antu Europa. Ai le ima se sio tunu nei. Na fai atu iei, e anu fua e pomu ia ira, mai le ai fo i se wha mau maunga sa iei le nātai, mea, o Iran ne wasa au ni ta pomu ni atu no o tūla lata, ai mai se no fuang, o lo o wha mau tu waile ami po le militeli a Amerika, i atu no o tūtua oi i sa sa e tūtuton. O le ala sa o ele kana foile, ngā unga mua o le lima, le ala wato e apa mai le ripoti, ia e mara tua fo ele ile va tu neia ia nga ona le mea le president le safa fa mai walu ese mai Amerika mai le fa la potonga malo a fa tasipo le nito si ilo ilunga momo meo terrorist po o la funga a company mai tunu i fa folenga o sia la to ono ma wina tu tonu Amerika ia ma fa mai lan tala ma kwali a nga ku Europa o le ana le mele o tupu. O le wanu lunga le tau o sua. Ua makua ke lele a faina. O le tamau ainga. Ua fia le wei elka o le rikol ping singi le temine ia i tanto. O le tau o le paelo sua u le wei o le kiso le temine fa mai o lawa si i antu ilunga. I le tala Amerika le selau fitu se fulu tala. O le tau o le ka longe pingi singi. I le tupe Amerika i le temine. Fa mai o lawa lua se lau tala Amerika. Ia se kako wha ukaraia. Tasi le tanganta, pe na au ni nai tanganta e whaia le whai unga lai titi wha pe whai le tau. Ai se wa ailai hei le mele wa tupu ai ni. O se tasi nao mta upu sa wa pe leo na soa lau pule. E le vao malo e lua le malo ni usila ma Samoa. I tala noanga ia sa wha tiroina. I le aso nafi le mai ai. Ia o le sa ringa o le whafu tupu o le swafa. Matai o le li pa le mio ni usila. E ala ganta ilea te lea nisi mta au pui peona mai tawina ala tātu o tunu e whia tu ai fo i malawa alea na mangoto i le tu i saute o le tātu o tunu i Samoa. Ia mdisi le vamta au pu awale pui puinga o le saunga le mu o le tātu o tunu i lunga o mene i o penga tawha i langi ia manisi o mata au pui pei ona ta ua. Ai tātu toi fo i maila i le mele talaroa mai le presidente o Amerika. Whamai, o le taimilu ning, o le antunu o Saina e makua le isa kala sainga o whape mai ai. A mea Amerika ia po lau fionga le li presidente o Amerika o le amantou so soriantu. E le nganta i le da,
ia o le tali le presidente o le tulu o Farani ia ma le tulu anto Farani lo va pe mai ai masalo e ono ye se taimi ona vantu ni manto va ia e pui le saunga le mu o tanto o nga samilea ia mai o le taimi nei mai le tulu o Peritania e makwale ai lava ma se kaumingoi o le pale mia o Peritania ia e misa i si anturu o le antu Europa e kau o mai i e kau fofo le wha vita auli lea ia wai lea ma se singa whai a koe whai fua e le ai ma seisi mai lei fui se wha mtalanga na wha pia mai ei a mea Amerika ua makua maka o kia ka penganga Iran le ngai lei ma se me wha pedana iai e lei fui ni tala na wha pia mai mua a mea wa koe koe a mai le ngau si ngau se pomu niu kiria a le antunu o Iran ele mas kana fa penga wa tanto te uma e fa pena fu ile to do America na to fa ile po le Australia solution mal fito fe port ya mala manel tai au la sto na ya solution mal ba ai pa non po ya sika ko vai le be ro tu ya oranga ya sika ko fa kani po ile tanga tale ole talima ya mi se po ile to le so son tanto in New Zealand le fa mai le sui pa le mia to mai tai minister tupe ya Nicola Willis ile tembi o le ono lava ma to ele sa palai o tanto suau ya mi se level ping singi markiso ele nganta ile tembi le ya o lo o wilunga fo yo o nga sami ya le tanto sa palai mole masina atoa o lo winga o le tembi le mai le aso nafi ya o le antoa le lua va yaso ma na yaso e o le sapalai lei to tonu ia po lei o nga ele o New Zealand ai o lo fa tali di sio va swau o lo au mai ele tanto sapalai ia wale fa wa wina le o le mawai pe o le pensini ia ma kiso ma le swau tonu New Zealand e anga ia tu le basile fo le basino a perila pe tau ngo fie pe le ai longa wa le la si lu ai te lo na le me ka kia le ke lo le me ka kia le wo si i ma ka kia ngai lunga o le kau o ano manufasi. Io. O le kau o le minch, o le kau o le meo le fasi povi, ia o le kau o le fasi maa moe. O ke le lopo le ane so okang. Ale suwau. Ia ma kako ano manufasi. Io. Ia ka ilo iei. Ai o le pengi singi foi lele le alu o le pasi ka pa ufa foi lele kuri mai ia povi ma le a. Ia wa ma kua ule malama i le mea. E si ilunga ka o sua wa si ko ilunga marka o tangmaf ai pangalia e o fa ka si ame ngi yelu o le tangmanta e kupulo se me fa pe o le tango le soifuanga e to e alu ilu o le ka ke le ilo po wa umael ka ko inflation ne ngala ve mai ka ko lo tau sanga tonu le re wingo nga me ari fonga mo o le alu ilunga o le tau o loa ia ai ko mau peilano ia le ka ko kongi foi le ia o makua fa fainga ka ila ia ona toe mangole malo si le tanto sele o le me foi lenga ia lenga pa ula ku pele fa liwi samo e ma fu ma ia ona ole vai o le tala ni usil e pe ole ia le temuli e fa penga uma e o kala au se talia ia ko fe lono la kala Amerika ia wa mo lunga le rito kala Amerika. Ja, en ik zie dan van molo zie via de ring tegen me Aoauli au sound en toe pikkie le fana wa onga ile tu wa yo onga is het tegen me le o toe ma mau va tala van toe. Ja, Frida now sina leo o e ma lo tola papa feel tan tola sungol VVO. Ja, maar de toe per voilà au va mole. Witness ma posua vir my. Ja, e va tala van toe lana ma meer ja Sarah na van tal. Io e fa mai o ia tau tua mata vela mo o e sera ia ma vai le card nai la lor ka pot Java life le ava ma lo nga lue ia Peter Stower so le so i fuorga ka e so fa ia Peter e te o vaenga ia ma nise ma lo la ia tau le nga lue ia ma lo fu i fa ma lo si ia o ma o singa la mo le ia Aoauli ia ia nga fea kui nga sko i kama silo makua e we ke fia le mea le uma o kala ngoa ko i mai lo i le wai kato o le alo so so ngilo makua e kango ngila ku pelo maku awe au mai ya sau
sele mutu Saufuna loa lofane mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia femai Se i pupunile mala uali ia imai Ua goto le vetua walele mama Motu si alo upale Ua mota eao Tafiu e vile atoe Ua e moe Fiu e vala aole ai se nau nau O silo uloto a popo le pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Aue, aue, au mai ai saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna loa lofanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua i fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai o ona Aue, aue, au mai ia saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna loa lofanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia femai Se i pupunile mala uali ia imai Ua goto le vetua walele mama Motu si alo upale Ua mota eao Aue, aue, au mai ia saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna loa lofanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia femai Se i pupunile mala uali ia imai Ua goto le vetua walele mama Motu si alo upale Ua mota eao O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat.
This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisosoani tau whi malanga a inga mo New Zealand. Ima ta au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga a inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Malina le vionga ya pese tampuni le dei vai ngola Aoauli le se panga le eleni ya mi se le vole dei vai tanga le fanga fulu mo I tanto ya o le fa a nga ina I le fa la ina I le va yaso ma le fo I va yaso io fa yanga fa si kuanga lo vole mai fa pe mai si fa pasia kula le so le se kuanga kula I le fa si ma mo An me voile le le fai ma mo ki ngo ngai fa me ke fa la inga nga ka sa mi la pa ko mo ma la si pipi sali so I ke asu ma la tu ya mai ko lu tu an lunga ma le a inga me se ia se ka mali ya pi de sta so le nga ba val pe ka ka wa a mia a mia me le vai nga la inga o ya fa ta yo lu te vai tu le a so fu si toi ia ma o to anga pe inu ana fala musta ia foma na uta o stimi o sola ia le mai le antu wai kato o le wa lawina nei lo nei unga
ilona ave e siale a faa solitu la fono pole ave faa ngaoi pole ave ese i se awala tau faa valea oni tupe asitina faisi matua o le lo matua lea sa alu e feso soani yain ya mai e faisi ke le kuperi nga ave se le una le e fa mai o antu le ono se fulu malevan afi ta la ni usilo le tupe atoa o lena ave fa ngaui le nei ali i leo leo fa mai la le tala i ya o lea sa ngaui e se tangata ia le tino i tupe sfurfa afe mai anga iana bank cards ya mai sa fa awawa tuai ia le afoi ngaui nga ale nei ali i leo leo e leo toi leo leo le temilne ia mau atu ai le afa inga o le tupe i le ono se fulu ma le valu tala. Ia, inisi o tala e pe ona ta o mai tono le wha msidonga le nei. Sa wha alia i le nei ali i leo leo. Wha mai i lona o langa tupu ai. Ia, ma sa wha pelea ona maitawina i li poti. I le sfulu walu ai ona tausanga. Sa makua ia afia i le mele ta o le online gambling. O le mea founga leo saungei. Ia mai e ke kaule aluai o leile i le mele maua i masingi omi omi. E ngā o lau kangwa i lau kere fungi mai kangwa i omi omi. E te taulana i ma lau tupe fo i lele tono lau tustupe. E fai ei lau ngā i o inga le na. Ai o le wawe i o ngā rua i o kako kupe le ngā mea. Ioi. A faila o ngai e kongo o lau account ma lau rent. Ma le tupe le na fa polo foi lele mos fa mo le to wang e va vianga e fa pia se i fa mingo i kasi ma singa sfurka la le i umar nga sfurka la e ko kango ko ile sfurka la ko transfer me kongi wa man ko le kere ko ko kala skupe o fai uman fai be ye lu ngolo telefoni se ave ya ele o ma fu anga le ka wa ko ile mele ai o le ngai o inga le nei ali i leo leo. Po le nei ali i sa ave ma leo leo. So leo le makua maka ukia. O le ngai o inga mo mua sa faya. O le sa i faya i le tina. Ua mai le taifa wa le tina. O le makua wa fiko se funu mo ngupu kausan. Ia na fai le ie o le ali i le tina. Wa te tauna ave la na taifa. E fai le tautonga. Ia mai la ke o mua la e kalar kupe kongier ka o konga. E o le lewe mele wha mtalanga i. O na alu la ia leo le la ka avale. I le ATM. Mantala mai ai e le lau matua. O ina na o le la o le bank. O le ANZ. Ia ma la akusilo makue ko kong kala mai le valu a fetala. Ai sa muri a koi kua. Ia le li i le manu le mano lea. O na tango leo silo matua. Ave i le tupe a toa. E valu a fekala. E ave ko kongier ka o kongo siana taifang. Pei taifa mai wha matalanga muli ane lea so le vale tas. E lua ia mo meo deposit. Taifa fetala na whaia e le ula lea. I to tonu ola na ia lava personal account. Usole mea konga lea ka ora ngoi wha moi. I le au kia. Ia mai i lea so lusful malafitu o au kuso. I lea lava tausanga. Sa ia fautu aina i fo i sitina. E toe whaia seisi talanga tupe. Ia mailana fale tupe. Ia masawa pe whailauna toe anga ia tule le ali ila. Male lo matua. Anga i le la o le fale tupe. Ele i oso larka malo kongor ka vale sido makua. Ai sa arua toa ia le tavale leo. So ka maka au kia. Ia ona an watula ia leo le lo matua. E tau mawhai e tala mai tua. Le wha whetala. E whamila e tau mwhai lo matua e tala mai tua le tupe. Ai ka hawhia lo e lana whale tupe. E tau la maile le au whainga ruenga. Ia, o sa ngil lo makua koe ka o koe le lina. Mawhai lo iei ma le lina. Le ika ka o i sisilala. Ia ma o inala. Le na mawhai e lo na tala i tua. Ia le si fo i vae ngā tupe. Fa mai e fa avalu o nga koe alua le ula leo. I le fale o silo o makua. Ma nga ia kua i lava. Mantala mai tua tupe. Nei ulava. Ina ave ia ele lo matua la na telefoni fe avea.
e mawhai ai o na wha o ngai le li lea, e transfer ai le tupe. Wa mai i le vao lea so valu se te maanga i lea so sumla fitu o ke topa. E lima sfulma le ono afetala, le tupe, sa transfer e le ula lea. I te tonu o le vao asoi. Lima sfulma le ono afi. Mai wha a valu nga whai. A ore ke leo tupe transfer. E le vao le whaafi, ma le i vaafi lima se lau. Ia, o mea sa wha pēle o na wha tau inai. O le mea lofa i le wha i puiponga. I le nā masina, ia po le nā kirisi masi o le nā zusanga. Ia, o le tongi ino ai tāla fo le una lea. Ia, ma le kele o isi maumea. Ai le ai ma se mea o ngai kupe. Ngā alu isi le o matua. Ai o le mea lea o kia fo. O le ma kwai o le fia kwai ai le mea lea. Ona, o le whaasalanga o le una lea. Mua, whaamano lo ma le mtanga aluenga o leo. Lua. Sfuru ma le tasi ma sina. E home detention nei. Ia e pei o na whailo mai le tono o le whaamsidonga whai tu malo i hamle tone. O le ane meu wha umi antoi se tala e winga i le mtau. A whai o e teno foto tasi. E te leo mana malama. E mea ia o te konolosi wha nei o ne pōle wha o ngā ina. I le tala ino tupe. Ia o le te wino tupe lea tu stupe. Ia e te tat. A whai o leo ua makua ka ua mai o le leo le mele sa whai le mele. Ua te tat. O na longo lau whanau. Ia po se tangata e te tali toruina. Ma o le mele lo ke pese so o antua ia. I mea i o bank statements. A wā a e mana malama i le mele e alua nga i eilau tupe i lunga o le whaspepa lea e au mai o i le whale tupe. A wā o le mea sawa, e le ma whai esesi, o ngā kape esese mea o lo o alu i eilau tupe. Ewe, whateita inga, a whaapeanga i alu sesi o lanta whana. Marakat, umar whai wha kaurenga wha kua o le whai mai. A e alu ko kongi eise mea online. Ia ue whengo whiena o siakia. Ia mau whaapea kulo. O whena mea ualu e le mele. O ai lenga whaia le mele. Se i suma i ala usunga keminga i se i o siria kia. Ia tantou nā le mana malama mai mea ia o le teknolosi. Ai a whaia o le tamapo o le tinana te no futo tasi. E tantau o na e whesili i se tangata i te whantua toina. Ia po tangata fo i lo tonu o le whalitupi. O ke leo whaakua a meleanga umai al mutanga aluenga o leo. Ai o ngā o le iei le whaafitau li o le unare. Ia, o le kele o ngā ai kālafu. Ia mara kele e mea ia o kālonga whaikupe. Ia ai tālo whai sitina. O te le mai lo iei pētoi maua le tupe le tina lea. Pē fia le mea lela kong iei e siali lea. Ai a ka lima sfun mal valu wafi. E lima se lau valu sfutala. Pe lima afe valu sela. Lima se fulu mal valu wafi. Kala faafia. Ala meu kwa kwa. O te ofu. Ile leo lo forganka ala kalia le lo makua. I te tonu o lona fan. Ai po fefo le mea aruanga i elo na mawhauwha. Ma le e kau o longa mawhauwha. Mea. E whaingo fianga mauaranga mere whan. A whaio e whaafunga mai o ngai ke kau whaiaranga mea. Ile kāra le toi ina male lau matua. Po o se tanganta matua. O nai te tau sosoani e. Au e ke whaiaranga mea. E le se mea le rik. Awai mua. E se loko fefe au ka whaalonga o kusko inga po se lo matua. Ai wha pe santana. Ia e ma ia nga. E whai mai loa pe ngarkala. E mo i ele kupur keimiranga. Ai wha kura ukana mongia. E alua, sauasu. Ai kupu. E le fia tupula ia te oe. Le fia kupu ia. O longo winga. A weke lima. Kango valima e lima kango isi. E tupe na ita bam ti da matu. Whaafukai mua maua ele matanga aluenga le ula le. Ai le o vaku marisela wafi. Ia kupe silo matua o pension. Linka alorga kale. O peia ali o lae. O peia langa ATM mari silo makua kalo fai.
flapa malo le soifua si mere whaafonga I telefo le Radio Samoa. Mo moatu se ripoti mai le tawa I Iran, wa whaidwa I le CNN le tau mawhai le presidente o Amerika Donald Trump, e awa mai fesosoa ni whaawa malo mo le whaamautuina o le Strait of Hormuz. Wa whailua e Trump le ripoti wa ia mawaina ni tali le lei le mai ai o na a apatu I isi atunu mo se fesosoani, a o isi whai mai e sidi ai pe a le au fia I le fuafuanga. Whaidua le CNN mo le teminei ele o anga iane isi pa anga Amerika e fesosoani I le matau plenei, ma wa whaasea ai Trump I isi atunu e pei o le United Kingdom. Wa mai a whailua fo I Trump I ona allies po pa anga o le ale manuia se lumana I e iai pe a whai ele fesosoani atu I a Amerika. Isi ripoti mai le taua wa ta wai o lo mawalunga pea le taua le swau ma le kesi I le mai ai o spa inga inisio no fuanga o lo tewi nai le swau I le whaai unga le vai aso tunu wai. O lo wha wau pea lava o spa inga I se sae tu tonu a wa whaai loa Iran o lo o awa noa mo tala noanga le teminei. Ai leo sae dia fo I Iran se tau finga o whitawinga ai mai se o lo nofo sau ni pea e wha wau le taua I se umi e ono o iai. I initia e to se fulu tangata ua maririu o ngase I se afi na sa sawane I te tonu se whare mai le malo I le tu I se sae o le stete o Odisha I initia. Whamai o lato uma ua maririu ngase sa iei rea vaenga o le whare mai ma o isi o lo tautong fitio la au whainga ruenga lo iei manuanga mai le afi le tau mawhai e la vea I ngase. Wai mai le ministaro soifua maloroi nā le atunu I le whaatarananga ma le PPC o le afia fōringa na mafua mai se whaale tonu le elitise a mata mai le vaenga o le ICU. Wai mai e taatele le tua inga whaale blave leo afi whaale mai I initia mai tua ia lava whaale tonu tau le elitise. O le masino o ke topa tau sanga taluai e to a ono fo inga se tinga ina na maririu ina uasa sawane se afi le vaenga tonu o le whaale mai sa iai. Whailoa lao lo whaia le suenga le nei whaala blave a toma le mafua anga tonu o le sasau le afi. I Amerika masaina vai mai Trump o toi tolo po neila na malanga siasi I saina o na o le taua I Iran. Li putia le 9 News I e whaamtalanga Trump a masina o toi tolo po ai whai ngā malanga. O le whaamoe le malanga e whailo iai ma le taitai o le atunu o saina I le whaai unga le masina nei anga I a aperila pei tai lau leo o toi tolo po mai leo manino mai se aso mautu. Wa mai Trump e tāua lo na iai lo na tunu I le temi nei mai te tau lava o na iai e mai se I le taua o lo o whaawau pea. I au se tālia e to o lua ni ali ua mōria le whaalablave na whanai nai se tasi ali e tolu sulwalu tausanga I le ituisi si fōsini le asona nafi. Whailo mai le 9 News, el whaalablave na tupu mai na nafi na whanai nai Abdullah Basa, tolu walu tausanga I se unit Litcom I le wawea na nafi whato ate ale wha, maliwa I lava le ali ina urtanu watu le wharmai. Whailo le 9 News o lana wōle na iei whatasi mai iei lea taimi, na afia fo I manuanga, a mulimuli ana I lea sona nafi to e wala awane le fsosoani whaapawave, I se whaalablave I Irmington, o ni taavale se lua la bevea. Wai mai na maua atu e leo se whana I le tasi o taavale, ma pu e nai loa ma le ave taavale. Lua su tasi te usanga o le ri na ave atu le ofisa o le leo I Gladsville, ma whai alo iei mōrianga o le fasio ti tangata, ma le whaao o manua, fuafua e whaao o manua I isi. Po ina mai le isi e lua su lua te usanga mai se whale I Irmington lava, mōria fo I le fasio ti tangata, e leo whaatanga ino na tala I tua I la uaia, ai tutula I le whaamsinonga I le so, a le tai awa na le lana li putia I olo iai, se whaalablave tele o lo o anga I atu iai leo, I le whaitu lava leo Litcom. Ua tutu whaatasi sa moma New Zealand I le whaatinoina o nisi ngā yo inga whaopopo e whaafetau I atu ai le whaawau pea o le anga I mai o fuala au whaasaina I le Pasifika le awhai mai le palemia o New Zealand Christopher Luxon o le Pasifika ua avea o se super highway mo fuala au whaasaina. Pailoi tu singa Radio New Zealand le sainia e taitai e lua o marienga I a ngāri rue whaatesele o leo ma le official duty whaasoa whaamtalanga I winga I le matau plenei ma le a ngāri rue whaatesiai. O le isi vai o le whainga malanga le I palemia malana au malanga e anga ia I tonga mai le tau matu le atulturi loa nei fo I le matau pulawa e whaatatau I visa mo atu moto le Pasifika e pei fo I na whaia I Samoa ia malo tari ai pia se tari le palemia ma le whainga malo a New Zealand I ia mata upu taua.
O le whaingo le nao telefon mai I atunu e mamau ma le Pasifika, le Radio Samoa mo le nei fo yaso, pero e fo I le aso atai au I seisi lava o na whaupoponga, manu e tele ngā ruenga o whenga iai, whasoi foia. Tasi limoi votu, amo. Teine la lele, malanga tunei ileva alele. Taimi umalava utemiti, iawela upele sili. Aole nei wale ayo se isi. Oh oh oh, la upele moni. Eiti ole fili eitasi ole fama oni. Esu ia lava ole olanga, telefo yo utausanga.
to me on a chain. Yes, they tried to break my power, but still can't feel the pain. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away. Yes, no one can take my freedom away. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away. There's no one can take my freedom away. There's no one can take my freedom away. Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? O sei que é uma prada, kako we on fadi dela. So fuck, nga make it. Mai lau kama manga ya tawi ale ai masikumbe ile kama alufua iko kongu kalu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga bailo iko kongu vale alole sasa awa ingo mele nguko ole tawa musu wa kuyai ai fia ula vale fai mai oyele ai o sipanga Nena hema waselo wangalenga Ukako ula bai koe fasiela E feme police lai soli ele mala lunga 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 batsi mai olima be afai wa fia fia be afai wa fia fia oh ma foi le fia fia lunga 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 lue mai lo be afai wa fia fia be afai wa fia fia oh ma foi le fia Nena hema waselo wangalenga Ukako ula bai koe fasiela E feme police lai soli ele mala lunga 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 fai mali e maia be afai wa fia fia be afai wa fia fia oh ma foi le fia fia lunga 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 se vamos le causa a fia be afai wa fia fia be afai wa fia fia oh ma foi le fia Nena hema waselo fia wangalenga Ukako ula bai koe fasiela E feme police lai soli ele mala lunga 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 gosto lo ai fafo se awol so onga fasia wanga la vole fia fia lunga 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 wa opa fo I lunga vanga kalo longa fia fia vanga kalo longa fia fia kako la vanga ko fasia Vivianga ile ding dang ola wuli tali ile tanto filo inga malafionga ya lilo mayava maina vaile suyo tanto wala leo I Samoa ile ding ya wuli ola solua Vivila ganga ola wo mo tanto filo inga ile ding fo ivang ola tanto tutua ya tanto wo sa ola fantalo fama fa filo ile fionga ya lilo mayava maina vaile suyo tanto wala leo ya longa lu puno wa I me tono le tanto tudo ile ding fo ya solua ma lon galue ma lon fe feiva lo fionga lilo mayava Ia, pamalo I lau tau Fofogamua o lo tula I mai le tātou leiti o mana por kalame whanga solo I nei tula o le fiafi. Ia, whatalo fa fo isi o tātou atunuu,
o lo mai mo whaafonga mai atunu e mamau le ngata i New Zealand, ia a o i tue fia foi o lalangi, lo ma wai e tātou whaasalalau ma Radio Samoa, ma lo le soi fo manuia, ma lo fo i folau, ia wala malama whai fo nei masina o tausanga, ia pe ia e tongi mai aso ale ali ia i tātou, ia e tatanunga o lo o whapena lava o na polau manuia se tātou atunu o mai tue fia o le lalangi, ia mai tausinga o tātou ali ia i mea umalava, le tino, le mawhauwhau, ma le anganga, ia o le vi inga e fo i atu i le atua, Fofogamua. Ma lo fa tai le mai ava ia vi foi lo na lo fa tai mai lo so ifua ia ma ma to wola tanto silfa e lo monu e le tu onu i le amatanga o le riva ia so fo ia wala vale long pu ia pa ia ma lo tanto wo tro le mai ava to no le to po ma le tulanga e pe ia le to le fa mo mo le tanto wo tro ina ia mi so foi le finga ma finga malanga to le li pa le mia malana au malanga to tele e pe ona malanga tu wai i lo tanto o tono i Samoa e le ngata i talo noanga. Ia ai maisi ai la le tūlanga e peo na iei le whaafotutupu e le suafa tui sinave maulu mato tua e pei ona whaatino ina lea i lo maa maunta o le maa lo e ina i le fong. Ia e pei ona mole mawina i le tau tele lea so nafi. Mātango fia mea umai le maita wantuli i lo maiava. Peita. Ia e ia tūlanga ia na mua sau i luma, e muli ane. Ia whaatau nu ule le wha moe peo na whaatau nu ina le asa na fili lo mea. E peo na e whaamatala, ma ili tūlanga peo na iai tela ngona i tono le tātou o tano. Ia mi se foi inisio wha moe ia na awa i tu iai ia le media, e tāpua ia le alo whaiva, ia o te tai o whainga maa loelu. Ia, o le tūlanga lawa ia Fofogamua ia nāwa sila mai moa se tātou atinu ui le tūlanga na ia ile whafutupu ia i le suafa fo i e pei o na papena o na whae e atu i le palemia o New Zealand e ala lea i le whaatino ina nafi luma maota o le malo ia i le o se mea fo i toi tau whaamtala ina wa matua sila mai le tātou atinu i tūlanga umsafa ia le ava wa fo i le whaafutupu ia whapea fo i tu umalama fo ia o le tātou wanganu. Ia e peo na e tā ua, masalo le au le i o mai ana nafi. Ia ua ke le i o le mau whaasalalanga ina ua malebebe si lunga o le social media. Ia au le taimina o lai na amata mai au le i tu wa e se mai ia le whainga malanga le palemi o New Zealand ma le media New Zealand ia ma ofisa uma fo i o le atunu o le whapena na o le vai whafo. Ia le na ngai mai. Na mata mai atu langa ia ina ua saule whaasalaunga i tūlanga lea mua mai e tau fia le matai. E peo ina ana mātou tilo atu fo ia ia o nisi fo ina o whaasalaunga ia manisi o i lātou na lafo mai ia le tusi e tau fia le matai. Ia. Ia le ileva ia ai saulo ma le tūlanga fo i le whai mai no wa saule whaasalaunga whai mai ele i mana o ia le fionga i le li palemia o New Zealand i se suafa matai. Ia. Ia, e pei o mea lana lena bebe sia ia la so mai las frailes to nai. Ia, o mai la sa ia kau koma ke isi ai onga la sala eo le rotu. Ia, ai o ilo la songa fua. Ia, na iele langona foi le mātou ia le mātou o atu i o ile lumal falol malo. Fapea, ai i se tūlanga foi le wa lewa. O ke le foi ama kala Fofogamua na taimi mai na so mai las foraile tang mai las so sa ia fa mai e ka ofi le sauninga me mo fa pena ile tūlanga o le matai ia e mata o atu ia le na alua le sauninga ia le e pe ona tu ina mai foi ile fa iloa mai foi ele fionga le ni palmia o mata o le pe e tele ina na fesilingia pel tato o tunu malango na foi le fia malama ia o te lo foi na fia malama ia wa o le na fatino le press conference a pale mia to lua i oile ne falo le malo i lunga i funga fale lima ia o le tulanga la fia malama ia po le sonu alsa ia ai te wa ai le i faia le ai le yo la stona o ila song fu ia awa saulo le press release mai o le official malo
Le failo mai ai le tulanga foi le I talo sanga mai le fionga le lipa le mio New Zealand se tulanga fa pe se matai. Ia. O te failo mai le officiala le o le government press release. Ilo no winga le malo o ina la le na mawai lo le langona. Ia o lo no winga la le monia wa e pe o le lango le tulanga foi le o le tala le na fa na fa sa. E wana talo sanga mai le pale mia o New Zealand. I longa al por kalame foi le a fionga le li pale mia ma tapuala le el por kalame fo le ufa tino yo le mauta o le official pale mia. Ia fio asfrai le peo inale sa ese tala noanga. Le na ia na u fala ngolongo ia o langona le fia foi o le fionga le li pale mia. E tanu mai el fenga malanga le a laksen le fo mai. Ia ma fa pe ai lolan sa noanga o tulanga foi le le o le o talo sang mai fo ile fionga le lipa le mia fia mo se fia pai se matai ia mana ia foi le wa o la na me mo tau fa ile le o tato free visa Mari e pe la o le tala la le na le pe ina o te lo o ai la se fa lili unga upuna ile officer foi le o le ai commission New Zealand nei ia le la ma fu ai lona peina mai ele fa maninonga mai na ele official na ya ele o lo o le tele ya Fofogamua o fa matalanga I tua mai o le fa malamba ya ai tau lava ona tatu sinia le fionga le lipa mia sa fia maua sa no e fasilia ya la uli awai o le tali tonunga lava ia o me mama sa wa ilu mai tatu fa tatanoanga mali Matustala e peita ina tolua va noa o tato reporters in Samoa. Ia tolu fo ia va noa o tustala New Zealand la tona na faile fasilia naf. E wi ala sa fasilia le ulua I tu ali o tu mo foi le sofa matayo Aisha. Ia le ulua I ali. Le ulua I ali. Ia e wi ala sa fasilia le ulua I ali il tu langa lea. Ia ai sa fia I loa tonua polea tonua le tulanga foi le tupo wa lewa wale o fa America la laksenia le te o tuana ile mea wa uma fo alona winga wa so la pule lo la vale le fionga le lipa le mia tano ina fo le mta upu ia o se tulanga nana ia pea Ma lo fa ia wai le ngata I tanto newspaper ina ma tanto penga te vai langina ia ai o lena nginga fo ilunga o ta pena ia le fai malanga tu le tele o la utustala ia malanga tu nei New Zealand o le fefi lava ia o la sa ia o lena nginga ilunga o le TV tasi nei to mai le lipoti o le tamai tai tu stala ia Barbara Driver ia le tulanga fo I pe o ia ile nginga ilunga ele ngakatala ile nginga ilunga o fa mtalang ai o lo fa pe mai le official pa le mio New Zealand la to te ena fa matalanga na talo sanga le li pa le mio New Zealand ise suafa mantai e pe o le vana lea le tatau ona fa manino mai po le me pe fa pe fiara ngo kupu le mele le lo mai avam le mai tau mai le tanto utru wa o fingo fi o na bala bala e fai mai ia wa u denga fiar kala ia wa se fo le fingo la utan ia tonu fingo fi me le ko yimo se ko fsili le lo mai o ia na sa le press release ale malo Samoa wa ta mai ia ta o le ala wa admit te sa o sel fam talanga fai mai por kalame le ele moni mai le sa o fo ia o lo ula langona na ia po le ane la le fainga wa le mena no wa lo wi mo mai tau o le ane le fainga o le afai ai Fofogamua langa e ma sia sita to i le tulanga e tate ma fo po le ale le matango fio me uma a tupura sulang fa pe ke o ka fa fo se ia o le e va ai uma mai le la lo langi ato e ka ke mai lo ka ku o le manga o e o lo langona na no o ia no o le tai o fa pe ia lo fa le ko ngi mbe ku o le maka nga ia o le vai mai le la lo langi ia ta to ma le me o tupu ia o te loa ana na saili fo ia le fionga le lipa mia pe a fo ia wai ese foi fam talanga na mai ia ese foi fam talanga sa mai le mato te mau mai fo itua ia ai o le tulanga lava ia o te loa lava wa ia se talanoanga I va umoni me uma ia le na mafu ai ona tupu le fa mo ana nafi
ia o se tūlanga I lo tatanunga. Ia e ui awa o kākou o tangata e sa ili atu la mi o tonu e ala I le fasiringia. Ia nei te fo fa apea I o se wa ai ku fo me la le kofi a. E se le fa amalam la mangata. Ia ai o le tūlanga foi le au na tatou tilo ia. Langa o lena malele mai al sanuanga le fionga le li palmier po kalamel na. O ai la sa o I o le lau fa manino mai el press release anga o loa ia uia o fa manino mai ai. Se tatou o le tala ia le moni ele sa. Ia ai se I tatou tala no apea I le fionga ia Aoauli o le alma fu anga na ia I le tūlanga ia ai o le tūlanga lava ia o le o fai sa fa ia laksen. O pe sa fa ia laksen o sa fa ia kama ainga I la wa ai. Ia o le tūlanga na I le foi le la u titilo ia I lumal falo le malo na le son na fi ia ai tatou wa umalea le tūlanga tatou talia ia o le ai fa la mai fu ia le si foi kulang. Pe ona maua I lungo fa salonga ia o lawa batu le tūlanga foi le tusi tau fi ai le matai. Ia o le tūlanga la le na lono winga la o le fa masinong ele mapo ele ngatai la I. Mani. E pa wale mea o te na o tala na o mana tunatu o ia ilanga o le tangata e fai moa o le fa masinonga lands and titles court. Ia. E o te usita I tu la fono e ka ke ai fa isia inga usita I tu la fono tato fa masinonga fa no maswafa o fe o ia ile o fe o ia le tatianga tonu o nei mea uma il tu langa foi lele fia fain tato matai tato te sabal vali tu la fono foi lele tato Fofogamua Mari. tolu masina e au na fa salau ai o le faia tu matai te tilo poi ta fia. Ia. E atu fa masinonga fa ina fai matai atu fa masinonga fa mai ia fa masinonga. Na tala noa. Ia le ai na longo le ai na fa salalau le ai la fa le au nga makai. O le makua I polonga o tatu tangata o le atunu o le tūlanga le process. Ai pea le emol makale ne whaingal melen whai. Ia o ai whai la le pepa le wala fo mai fo I iska. Pea se le skalanga pea se le malamalama I pola le pepa. Ia ele infa pongai. Ia mea uma fa pena o le tūlanga na whai lele. E whanau no ai o ulawa ia o se tangata anga I so o mawhai mata upo nei I le ofisa whamasinanga whanau maswafa. I le tūlanga o la lango ai le tātou tausia o tātou tūlafono ai mai se fo e Sabal Valley I le whaangasolonga lea le whamasinonga. Ia lea ai pe o le afo la le val. Pe o le mea a la waka ngaka ia ona o le vale lei o le tātou o tunu ma tunu na. Ia po le atulanga iai. E tau na fua mai awa e tau na tātou o le winga o la utala. E tau na tātou mawhai mea uma o tātou e ona. Ma tau na whai ngofia ia e tātou tangata Samoa. A tu se tūlanga foi lele. E tau na whawhai ngatana tangata e anga I mai e fia suafa matai e leo ni Samoa. E tau na whai ngofia tātou al mele. Ma kua whai kaya ka kou mea uma I whangasolonga matulafono. E pe o le la fol whai ngofia I tangata e whai mai tono se tātou atunu. Pau na sa o tūlanga na utitilo whai awi e leo se wha apeo se wha ngau le mali. Ai ele question la ikiki a whinga le o whea e la ele wingo nei mea. Nei mea tātou te whai so o matulafono e wha atatitia ma process e wha atatitia. Pea whai ele uia ma le savalia e maua e se tātou lele. Antonio le sili foi le tau whaamdino mai le whaamsinonga. Wa le e a foi. Ia Antonio e nai tila fia le mai ava le tūlanga le awa o ita foi o le stanga tantu silia iai mene. Pe whangi mōngkanga o le ama tūlanga masani pe a mai ona wha fotupu ia pe whaia foi ia pe whapaina no foma le stalaina ia sua whamatai. Antonio le si vaenga tau e tau na whaamdino mai le whaamsidonga le tātou uturu. O sua whamatai ia lea e whapea ia oni honorary titles ia po o se tūlanga foilele o se whaaloalo maua lunga alo tātou uturu e tau ala mai nuu mawhio anga. Ia e whaaloalo ngia istanga tai maua lunga lo tofianga ia tutono le tātou uturu e leo te mua mua leo whai se nofo a se minister mai tunu o mamau.
e pe ona silafia ia o le foi e le tai o le vang fai ia o le foi sa ve mo sui pal mi o New Zealand va vasa mana ia Winston Peters o to Savili John Key ia ma le to te le nisi o tai o le mano New Zealand ia o le nanga ia tui Samoa fa pele ona fa pa ia la tu no o le winga o laptal pe tamu fa ni no me le tanto fa sidongo fa no mo suaf po le ala tatianga o suafa de ia wai i le mai tama tu foi lele nisio li potinan tu ina mai ia o le wanga i nisio ainga e ta u file suafa matai ia ona ele ilongo ina ila tau pea e le mafuanga li lumo ia ia e se tasi o le ainga tano mai a e se foila na ia o le tulanga o le e sa o le e se tal no atu pe o le tal sanga atu o le tala lea foi tangata ia fa mai le tal sanga atu i o ile le fio anga pia ia le mafuanga ia o le u fai ele matai ai monia au ali Fofogamua o se tulanga a fa pe ia ila se me fa pe ile langona male manatu tato malo e taula na ia tono tula fono fanua mswafa tau foi na fa senga mai ese vai ngol fa vai e me fai ia na avel tato me asina o le swafa matai iso o se o le fa e al tato wutunu mali ona manino lele awa a fai fa le longa la fa pe o le mele tu fa pela e fai se swafa matai ona o le tulanga la le le fa ia ia e na o le longo le ainga ia o le a pe tal sangatu pe me fai ona o le fa ia tato e no fo silafia foi la le ainga ia o la to matai o le wa ave ele ai se montanga po le alava to enga fenga fai ai le se tu pe mai o le fa ia tato wa tunu ona o se tulanga i le peila o le vale o tato mani sila ma tulanga fa pena wa telefo ia matai o mana fai ai i pale mia o to wa tunu na to te alala i tausanga o mavai ia e pe o se tulanga e se ale le whainga le matai lea o na wai e tangata wala tau te ina le whainga le matai lea la wai na whaunu le tausanga le whamasinonga ia ato ai ma le vala la lea i le sa ili atu pe na mana o ia i le pale mi o New Zealand pe le ai fo e o whamanino e pa wale mea se o io mga o e pasi a kuia i se o kake maa na mo ia tate alofa tata watinu o Fofogamua e tate mai e tilo mai le lang ia tata fa pe oka e awa ele ia pe na fa pe o se a inga foi le tu po le mele a le va malo le si malo ia matua finta ia ele tilo atu mal fa long watu fo i fa upunga matala ma no va taile no yava ia o nga me tu poe to ti mantaile penga wale anga ia tu luma ia mi se le vale fa le antunu anga ile si antunu pe va o malo ia po le va i fa fofo ia wa e pe ono fa tu o le te le o le tu stala New Zealand o le na fa malanga fantasia tu le au malanga na le li pa le mia e pe ono malanga tu ia tu ia molima wina o na wanga ia tu tonga o le fuina mai tawantu le mai ava ia o le na tali mai ai le tala ina lo ia o tanto fili market savala no mfeo nei sa no le tulanga ele ngatai le tala lo ina ai po o ai tonu ala le wa fa manu ina i tonu i tanto poloka e pe ona sai ai fo le fili market tu wai pe ole talanga le market na o ilo ai le malolosio entena a reporters at ko kungu ali Fofogamua o le mau te sauni le press conference e musu mai isi reporters fa mai o le na mato fa longo mai i le sauno ngal to palmia fa pe tawana tala tu le marketi wa ye umai la to fa nga ina to tonu e le saur ka malo ka kala ku le marketi le va ai atu i tangata fa ta wa ya la to fa ele leanga o loa wa me o le marketi le o le wa ye to tonu mama na ye le tala ina le marketi ia alela fa mai kala report ale alela makio mai o le mawatala e ia la to wale fia wa ve ese la to ma fa ma lo si ona ve ese la to mai tangata sa ta ona ia mama wa va no fa ia la to business la iti to no free market o fa kulo wai ele yo o ia la channel le me nga ke fa mai ele o fa ya sa wale report fa ku ele yo o ala ia fa mai o le mako mai fa mai o le wa fret kangaka ma o fakoi I'm so sorry ask the prime minister o foi le wa ka fai aku ai o le tulanga na o ma wai le tala mulmulia ne ia o le sa o ia le
nisi foi o la tau foi pisinisi la iti le fiunga le lipa le mia le fifilas feraile polas feraile i le Aoauli ona ole tulanga foi lele i le avanoa la le a Fofogamua o tele lisi wa tele lisi ona i tangata e fia o i tonu le market a wala i titi le space ia o te iloa la le la iai le tau finga le se i toi tilo pe ai le lisi o tala nana o mawasala tua ai se i tatou fasili atu le fiunga le li palemia o le palemia e maua tonu mai ali tali o le fasili lea ia e saunoa mai lauli le tulaga na mafua ai ua foi o lona finagalo a lea na au mai au se mea matagofie foi lele i la'u iloa pe ana tupu le tulaga foi lele o le tatala atu e laksen o le makeki a lea ua maku a magai a mai kokogu i mea ia e peitai ia o le tulaga na lena iai Fofogamua e sei koe kolopō lau fasili lea se tatou te fasili le fiunga le li palemia whaamanino mai e le fiunga le li palemia tulaga lea but overall li Fofogamua i le whaafoti tupu mai mea lava na uwa ai ia uia o se tangata whasalau ma le tangata sa awai le whaafoti tupu o le fiunga i le ia tui sinave maulu mtotua Christopher Luxon o te whaapea atu pau ale mea na o au maia o le anganga whangai e tia o le tamaloa ina ua whaamatai Mali o le mea nganga o maua mai o waaia kuia i whailelele i lona fia ma lona mimita i le whaea le tatou atunu o sawa o mea umanga o kilo iai ma naia le ava pia ma naia le au mai ngai pia o mea lava i tonu mea malama na ai o le mea piko i sili nganga ua ai ma ukirikiro ka malo le mimika i lona matai le mimika ina ua whaamatai o le mea pito i sili nana ua whapea kalo ua whai ia o le tatou te manatu fo i isi tu ia o tatou te tilo fo ia o tatou i le vā fo i lele tāua tele e maua lunga lava le vā o tatou iai male malo New Zealand i lea fo i whaia ia ai talo se ele alo le li au mai malama o le malama o le atua ia ina ia mawhai o na malama mai ma wone i toi ese me whape tupu i le tatou atunu le Fofogamua se le fia foi o le whionga ia laus o lana maua lea so le pule talanoa mea talanoa which e sa o le lenga ia e ao na tatou fofola le fala whaafsanga i whai mea le e talanoa ai ia ai talo sia foi ina ia mawhai ia o na unungo fia i finangalo i la tau olo o lau tilo na overall makwa i mangai a sa whai Luxon koe manaia toe o tawa ai atu le whangai e tia o le palemia New Zealand ma si ona whare tua foi i le tūlanga wa i le whai ai a si o tātou atunu Malo va tanga li mo yava ya tonu sei tali la wa tele la vola so tai au ia po le sfreilefo ya le filo ia le fiona le li pa mi o tatu tru i Samoa ma le sengo tu stan ina ia fa brino mai le vala le wa a madino la ia ko fa ko le a ma si shoka ko visili po tove vesia li mo yava ya le o ani si va nga ya ona si le fie Samoa le va nga le fiafi ile tatu fa so ia o le tūlanga lava foi o le paule na o le mele sa pisi el tatou atunu le ialu se soka koliko ia na o le case le sa Aoauli ni te rola ufa manino atu le stofi ni si foi tūlanga Fofogamua ai o le teiminei ana le paual na ele uma foi lo talangona i se mea ua tupu mai foi le tatou atunu e se mai whakwa mai sa whai a palemia na mai whakwa o wai a le se sa whai se palemia o fai e whai ai al tatou atunu. Ma o se tūlanga foi lele e mita ai ia le anganga foi lele ai a tatou manatua e foi tu e au mai ele ai a taua i la tau olo a fia i mata upumane e au lava ona whaamali e ina i tu umai lua. Mani. O te iloa na le paule o tūlanga ua whapena ona maua atu mo le tatou tala foi le nei a fiafi. Ma wasona o te lenga o mea umalava ia pe a tātou tala noa i la stofi ni si o tūlanga foi o loo tupu mai le tātou atunu ia o loo tele lava tātou fasili mtanga alwenga o leo. Mani. O makua whaapuna whanau al fasili mtanga alwenga o leo al tūlanga lewa iei wale toi in press conference al mtanga alwenga o leo. Ia ele o mawhai foi o na tali mai email ia na isi o tātou officer whaasalau o loo tuli nātu iei fasili.
Ia wa ma ko wa falonga ku kaka e labla be ai i le matau pula. Ia ona la fola ia le o le fasiri alu le skanga kai fai o le ofisa o leo i le au ngā na fai le tangata le i eilo na so tanga i le matau pu. Ia ai lo talia la fo inisi o meo sa tupu ai i le suenga leo. Ai mai se ai o nisi o lato was fa inga lea pe o lato ngaluenga fo i le rate. Ia o le awa fa pena ona tuina atu ia nisi whamasnonga tutula i mo lato molianga. Ia ai le ngata na o lo whaawau pene te whapese siwa uma. O le whaawau o tulanga maana ia na pen whape mau pe tato whilo inga malu al malo. Se whailoa fo ila lato ngaluenga le wai tā ua tele. Ia mo se tata watu no. Ia ana pauna mai lau i tu vai neia so te iloa nana lua tatani mai ia ma se maui. E fia mawaku se kala i ngai wale a masalo e uta titia o atu laksen malanga vaenga ngayanga ia tuaile ulua i tō whinga ma le fionga pesta LJ. Ia o te loa ai wa matou le toi whailoa ia masi vaenga ona o le pisi wana umale maketi ia mata ape mai ei loa. Ia tono e whaile li se isi asu tatou te whailoa ia. Ma lo fa tai a lilo ioi ia o le whinga malanga le fionga le ripa le mia ia tui sinave maulu mutotua ia ala wanga i le temine i le mano tonga o loro wing ia i wa tofu le vaenga ngai se meleni sua malia o lo tape nai fo ele le mano tonga ia no to a to no mai i le whinga malanga to no stemi o le aso anta e o mo le tulanga fa tele ia mo le fa mari no le tanto mo tapu le ale ai nei te wat tena i whiranga no le tanto utru ele o kio se si i le faa fotutupu o le soafa matai a tonu o le vaenga na e au ona marino iai o lai ai lea ia taua i la tau e fito i tonu iai soafa matai e faa tino hipo le ale mea la e faa ngau le malia po le ase mea e le o fia ai o le mea le na tupu na mua sau i lunga faa matalanga a mea o le ngakaro sanga ako le pale mia e taua la atu i le ofisa o le hai komisina New Zealand e te tauna whai so na matai. E peo i ngā li lilo mai awa. Le ngā lenga ve vesi le maka upura kei. E o lea la na whaamarino mai ai le asonga fua lilo mai awa. E peo le mea ngā lea kake vesi ai leo veku sesi. Makua lea ngā o le whai ngā tua whamakai le ngā whai pe se pea. Le o le tūlanga ia mara malama le il tato atunu. E pea ona o whamanino atu. O le porkalamen sa wei sa noanga le fionga le lipa mia. Mari. Whairoa mai lo tātou atunu ua whai mai laksen e mana o i se sua whamatai. E aona sila fia le tātou atunu e aona mātou tutuloina wheo i e le whamauninga o nei mea uma. Nā lai ona tu fasili le whaina fasilingia a lea lana tau e whaamanino mai ai le press release ale malo. Ia mau mai e loa e le i ai se tūlanga whapena o lono winga. O la wata usao mai a e le i ai lai le i whai mai laksen se sua whamatai. O le atupu se me whapena, o le tātou atu nuu nā fua atu ai. O le tūlanga fo i le talanoaina o le sofa matai. Ia, o lawa i ei a tūlanga whatu la fono lawa, o i le a inga. E i lo lātou so o tanga ma la lātou a i atatau. E o naina suafa ia wa fia i le whainga o le sauwhai. E avel whamasinonga, pe ia o e lea pe a whape o le te complain mai wawa ai tala i e whai mai lunga. Le fa peya oe i le matai o tau ainga nga ngo lako ke ngo foi a ke le so kanga e kalo e ka ufi fa pena umale langona o tangata la o ta ufi na matai le mali e uia se fa e ala tatu atunu o le mea mawalunga pe tai e ia la wa ia tau o le tino toto ivi ma ano o le swafa le o loke kanga ka ele ia la tu pule ele itala noaina ele ifayatu yati oe ona le mea mea fa pena mana lama le ai ona manino ale ole mata le vai ai tatu tia pe mena ya la ina fayatu pe fai mai wa pasir kaimi wa umal mea le ai tu fasili ya la ngai tanga la tu fasili le mta ya ai tatu fatatali ya ole sauno ngale fiong le lipa mia ya il famni no nga fo yo lana sauno ngale fai po kalame po le ia atono ai fo i male tatou fatali atu famasino ngai le tangi le mbo ta sanga le wa ave la inga ia po le me tu puai i tulanga le ai i la mo ma watu tangata sa awai le fa fotupu esa maka ngofi o lo kava ai se tangata ai fia se me o fo atu o tatou watu no mali
Io te ngaulangonga inga le langonga o laksen. I le whaea Samoa na nafi. Le ata whai ato ia uia esel matango fie. E tātou tuu le ala o mea umawai ai. Ma le whatatianga. E saua le taimi ia ma le ma whapa utonu mai ama no fotonu mai le mea i le mata upu lea ua i le taimi le nei. E leo se mea foi e a whangi wau kawa aia ku foi. Whamea o le hara ku whi au ko ke oi foi sue. Ia. Sini e pe atati ia pe whai e le mana o aia ia oi. Ala ngalai mana na o ia manino le leima mala malama ia tau na i tangata ua afia. Ia se tala na le Fofogamua. Ma lo fa tai ia au mai alo fina ngalo. E tau alunga i le tātou polkala me le ni vaenga le fief. Fa tai tele mo le fa no i no lo tai. Ia e tau fa mala mai nai vala la iti. Ia e mi se le mo le mawina le soundinga fa tupu. Ia e pio ne ia le aso na fia le ngatoi le o le tala ina lo ia. O le tātou no whangafona o le flea market i savalalo i peo na mole mawina e malo whaatai. Maualo malos. Ia mai lea tua wanwha ua wina o le tautua ali le moia. Ia, whaatai tele ai lau tau Fofogamua. Whaatai fo i le tātou le tio i awananga ese matango fia le coverage o le malanga mai ale a fionga i le lipa le meo New Zealand le fionga i a tui sinave maulo mtotua Christopher Luxon. Ia, ua maua ai fo i nisi o tala ese awan sila le tātou atuno. Ai mol nei taimi, manuia tele lau tiu te whaau whaatai fo i Samoa i lau tāpua inga. Mai se ai o lau lava pale i tūlanga umalava o lo tupu atu si o tātou atuno. Maua fo i se whaapoponga le neipol kalame le stofi tātou toi whailoa iai. Ia whaamalia ina fo i fina ngalo, se upu wasala, ia pata whea atu nule aina au mai le alofa ma le malama o le atua. Ia e whapena o mau pia mai tātou ia so uma. E mo nei taimi ma le nei vaenga le aso. Manuia tele ia le whiawhio toi ai Fofogamua i ngā mena matiu te. Whapena fo i se tātou ofisa. Ia lino mai awa mai na vai mai Samoa. Tau whasoifua. Soifua ma ia manuia le fionga ia lino mai awa mai na vai e peona mai moa. Ia ma whaafunga atu e le tātou uturu i le rivaenga o le aso. O le taimi lewa toi fitu ma le awhamiruta na tāle o leitu la e wha tāle wha tātou wanga i tala i vai whanua. Tala mai tunu o le Pasifika ma le lalolangi e peona tāpena mai iai ea le whaletua ia Miriama lala toa Pomari. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you realize that every day of our life we are housebound? I'm talking about the house of our body. In fact, all our plans and dreams for our job and career, as well as for our family, will depend greatly on whether we're even healthy enough to enjoy them. Yesterday, we discussed the fact that our body is an important investment. If we invest even just a little into taking care of it, it'll pay us great profits. We need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He understands and obeys the laws of nature, preparing the soil, planting at the right time, rotating crops and resting a field, so he can then finally harvest the ripened crop. Because the farmer knows if he doesn't take care of his land, he'll lose his whole livelihood and future. But a farmer would also be very foolish after working hard to prepare the ground if he just planted cheap, poor quality seed into his soil. So even if we exercise our body, we must also feed it healthy food and nutrition. You can only get out of your body what you put into it. It's true, you are what you eat. Garbage in, garbage out. We need to realize that if our poor health cuts our life short by a few years, those could have been the best years of our life. So why not give just a little time and attention each day to staying healthy so you can live your best life now and later? Pay a little now or a lot later. So be smart. Visit a doctor for checkups. Then do what he says. Remember, he has inside information you don't have. And if you're really smart, you'll regularly visit the highest qualified doctor, the one who made your body. Then do what he tells you to do, to live a healthy, happy life that lasts. In fact, he's the only one who can heal your whole life, including your family. So won't you ask Jesus to forgive you for using your body and life wrongly? Then start living his way every day, so you can start living your life to the fullest. Just think a minute. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa.
Ole polkala mina le think of it mo e ma we chan to uma I le ding vaing o le aso le wa toi fama la fu te o le chan leo le July fa u tolu ngan tu na ma le tu mo e sa mo ma ngalo so leo I lo titi feintamba filo I la so anta o le lo fa nga le yo le tua te pera mai le sao le vionga yali ante u savema le polkala me ga ngai fo faiva pe mai ata tu tala I le Pacifica pe ma tu lo langi pe ona wa samnia Matampirina for tua ya Miriama la toa pomare maruia la singa o toi ma tua fala au maruia foi le viafi Tolo impatautu male peli sulla mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se I esu solo ia Samoa no uatunu Se if I